bik okşar hem köngülüňizge bik hoş gelir dep öýleýbüz. Bu jyryň sözlerin Ramil Şuragow, muzykasyn Başkırstanın bik popüler howser kompozitory Rizvan Hakimov yazgan. Mınlar qaytsın awulga. Basmalarda geliyorlar yatırımına Kulday mutlu ellerinde gelsin anılar onlar Ey kavalım faydası mı bunu faydası ey duran Avlarıyla hem garibunla yaşlılığımız varına Ey kavalım faydası mı bunu faydası ey duran Avlarıyla hem garibunla yaşlılığımız varına Ey kavalım faydası mı bunu faydası ey duran Avlarıyla hem garbunla yaşlılığımız varına Ey kavalım faydası mı bunu faydası ey duran Avlarıyla hem garbunla yaşlılığımız varına Yüreklerge ışkız gibi garmonunda oynarlar Avvallara yenler birek uğramlarını buylarlar Ey kavalım faydası mı bunu faydası ey duran Allah'ıyla hem garbunla yaşlılığımız varına Ey kavalım faydası mı bunu faydası ey duran Allah'ıyla hem garbunla yaşlılığımız varına Allah'ıyla hem garbunla yaşlılığımız varına Yaşlılığımız varına Zor rahmat dostlar, zor rahmat. Mana biz konsert programmasini ishlagan vaqtda, bir vaqtda da o'zimizning yaratgan kompozitorimiz, do'stimiz, shahardashimiz, populyar kompozitor Ilgiz Zakirovning jillardan boshqa ishlaganimiz yo'q. Mana bu konsertda do'stlar sizga bir ko'p kun ayttirib, Ilgizning yangi ham shunday eski jillarını eshittiramiz. Mana hozir biz taqdim etamiz. Bu jil bir 2-3 yil ilgari yozilgan jillarning birisi. Bu jilda Ilgiz Zakirov Yaktaş şairi Robert Mingur'un şiirini yazgan. Sağınav jiri. Yürgen şiirler
sürmez direnişim hoşuma olsa yüreğimde yanıgan umutlarımı jarlattım o işim Rahmet, zor rahmet. Qara, shunday matur. Rahmat babakashkayim yana. Zor rahmat. Turmush avur, turmush qatlovli. Mana eng matur tilagimning birisini aytayman ikingizga. Babakashkayim, mana sen turmushda hech yo'g'inda mana mening simat qursida bir shart kuyovga nasib qil Xudoyim Allohim. Mening aytganim turkiya quruqma, birda yolg'ishmasin. Ya sizga, bu benim yoktaşım, avuldaşım, sizga şu fikrim, kengashim bek o'rinli bir deb o'ylayman endi. Bugungi kundagi eng yoqti tilaklarning birisi shu bo'lur. O'z irigizga o'zingiz quvonasiz. Rahmat sizga jo'raydi. Hozir sizga tag'in bir lirik eshittiramiz. Men bu lirik jirni birinchi taqdir eshitgach, bek toqatda shodlandim. Urra men aytam, yangi jir topdim. Lekin menga jirchi ham jir sevuvchi do'stlarim bo'lay deb aytdilar. Salovat do'stim, yo'qqa shodlanasan. Bu bit ko'pdan chiqqan jir deb aytdilar. Do'stlar, aydagizlar, birgalashib tinglab qaraylik. Bu jir balki shundan da yangi jirdir, balki eski jirdir. Bu jirning so'zlarini Tataristonning bek populyar shoiri Mahmud Husayn yozgan. Muzikasini Chilabir shahri kompozitori Rafael Bakirov ekan. G'afuit yirkan. Yere
Yaşlılık orta koldu sınmadı küngel Aşık azaplarda bulamadı küngel Kavuşmadık gafuri yürüken Birge bulurdu yazmadan iken Biz kavuşmadık gafuri yürüken Birge bulurdu yazmadan iken Sensiz yaşamak hazır Ağır tigrekte Birge bulmazsak da Gel seni yürekte Biz kavuşmadık Gafuri yürüken Birge bulurdu yazmadan iken Biz kavuşmadık gafuri yürüken Birge bulurdu yazmadan iken Birge bulardı yazmadan Rahmat sizga huzurlar. Rahmat zo'rapar. Kengashlaringiz, tilaklaringiz uchun zo'r rahmat. Va bizga shu yashashga bersizlar, shunga qarab quvonamiz endi biz. Butun shodligimiz shu. Xurmonga chaqirga vaqt yo'q, boqsha yo'q. Qani olsan qaraga kerak. Mana shu kishi ko'ngilin qurib o'tag'imlar. Rahmat sizga. O'rmonga borib qatqanday bo'ldi. Shunaymi yigitlar? Siz yine kardeşler, bizi dürüst anlayın diyeme. Ne işlepsinler bu yigitler bu günlerde gel ellendi sağışlı, moğlu, elle nersegil ayrılış oturundan acırlap duruyorlar. Bu miskin yigitler elle hatınlardan ayrıldılar mı deyip. Var da özürünün de bizim dostlar programı şoya qaralgan. Başta kübrek uzunrak, lirik jırlar. Tegil uzun jır dege işte konsertlari uzunroq suzulsun ekan deb tarışkanlar deb bilemamiz. Programma şoya qaralgan. Hazır sizga dertli jırlar işittiribiz. Sizga taqdim etasi iki dertli jırыбыз var. Bu iki dertli jırның da avtori Башқұртстанның ең дәртлі композиторы Рим Хасанов. Bu jırların ikisinde Tatar халық сөздерін yazgan. Birincisi sizge bir tanış bulmağın яңа jır deb aytasim kela. Bu jırның ismi yazgan idim, isming ne degan. Yazgan idim ismingni yaңа yauğan qarlarga, qarlar erip qağıp gitti inde elle qaylarga, inde elle qaylarga. Gitti elle qaylarga.
gidip akmışlarını kaygıya salgan idi, kaygıya salgan idi. Güller gidip akmışlarını kaygıya salgan idi. İstememle ürgen idim kırda üsken güllerden. Güller gidip paraldılar, fideldiler jillerge, fideldiler jillerge. Güller gidip paraldılar, fideldiler jillerge. Safalar minden barı kümürüne kürgüyle İstemimli yazdık koydum yüreğim kürüne, yüreğim kürüne. İstemimli yazdık koydum yüreğim kürüne. Yüreğim kürüne, yüreğim kürüne. Rahmetler, zor rahmet. Zor rahmetler. Hazır sizge vaqt etgan ikinci jig'imizni eshittiramiz. Aytib ketuvimcha bu jirning avtori Erim Hasanov, sizlar holatniki. Men endi sizga tanish jir, bu jir so'nggi vaqtda bik yish jirlarning birisi. Bag'rikayim unutmamin degan. Sanduğaşımı ışırdım, baldatı talmaminde. Şimdi tutsan, unutarsan, bizimi talmaminde. Min unutamaminde. Sanduğaşlar patladı, balıklar toptadı. Dağırkayım, unutmamın, sin unutma şoktada. Dağırkayım, unutmamın, sin unutma şoktada. Sanduğaştım bağlaları, ayırıyor beşiklikten. Parlak başım, parlı başım, kırşalmıyız nişikte, kırşalmıyız nişikte. Sanduğaşlar patladı, balıklar toptadı. Dağırkayım, unutmamın, sin unutma şoktada. Dağırkayım, unutmamın, sin unutma şoktada. Sanduğaş balası bulsam, ukka uçar idim mi? Seni sevmezsen ne dersen, uktan ular idim mi? Uktan ular idim mi? Sanduğaşlar patladı, balıklar toptadı. Dağırkayım, unutmamın, sin unutma şoktada. Dağırkayım, unutmamın, sin unutma şoktada. Sanduğaşlar patladı, balıklar toptadı. Dağırkayım, unutmamın, sin unutma şoktada. Dağırkayım, unutmamın,
шақтады. Зор рахмат, зор рахмат достар. Міне сәнгатке, жырға ғашық кішілерден кішкене генә ғафу үтініп, һәм рөхсәт сұрап, біз сізге бір жыр башқармақшы боламыз. Достар, бұл жырны мен дұрыс әйткәндә 78 жылларда Башқұртстаннан өйрәнгән идек, достым Әлфәрд Әкшембетов белән. Шуннан башлап бұл жырны бір кем жырлаушы юк. Аны кем язганында, авторында, композиторында кем икәнен белмибез. Бәлки залда утыручы, аны белүче кешеләр булса, динахар безгә соннан белеп әйтирсез. Бұл жырның исеме нәрсә дип әйтергә кирәк икән. Исемен армияга китүчеләр һәм кайтучылар турында дип әйттем. Озынракка китә инде. Кыскача алган вакытта егетләр, кызлар турында, гомумән армия турында җыр. Әйдәң егетләр. Күңел шатлык белән тулган, нигә күңел шулай ачтырган? Коваш җәеп кызлар йөгерәләр, армиядан солдат кайткан туган авылына. Коваш җәеп кызлар йөгерәләр, армиядан солдат кайткан туган авылына. Kırlarında muluşlar üse, sularında kazılar kuyular. Niye kızlar senede yanmayalar, hatta muşta saldat koytan tuğan avlına. Niye kızlar senede yanmayalar, armiyadan saldat koytan tuğan avlına. Koytan tuğan avlına, niye kızlar senede yanmayalar? Niye yanmayalar? Patlamışta salavat girgen bugün kazanına. Marş. Rahmat dostlar, zor rahmat. Rahmat dostlar, mene bu konsertda ko'plarimiz balki buni jir tinglarmiz deb kelgansizdir, shulay bit. Lekin meni dostlar, g'afur etingiz, mene mening o'zimning g'alatim bo'yicha bir kelgach, bir ko'rishgach, sizning bilan so'rashmishcha ketmam endi. Mene men dostlar, bola-chaqa yaratam. Bilmayman ne uchun yaratam, balki ko'p balali semyada o'sgangan ekan. Mene men bola-chaqani Uranda da yaratam, tramvayda da yaratam. Sahnaga misler o'lib kina ketam. Uyda da yaratam. Mene benim uyda iki kızım var indi. Dürüst, biz hele başladık buna, уже ikov. Көп болсынlar men aytam, xatınğa qo'rqma boladan men aytam. Әле бәбәйләргә талын үләп чыгарганчы бәбәйләп калмый aytam. Көп болсынlar. Мен һәр вакыт балашага карап куанам. Соң бүгенге көне балашага да карап куанмасаң, нәрсәгә карап куанырга кирәк. Балашагадан нәрсә сорасаң шуны әйтә. Әйткәненең 97% дөрес була. Менә мен бер көн тик торганда тукталышта бер малайны сөйләндерәм. Энем мен әйтәм, хәлләр ничек? Тегесе монсы яшап буламы мен әйтәм. Ашырга җитәме? Симе хәлләре ничек мен әйтәм? Әтиң бармы? Бар ди. Әниң бармы? Бар ди. Бергә торалармы мен әйтәм? Бергә тормыйлар шул ди. Ой, Алла бәбекәшкәй мен әйтәм. Нәрсәне айрыштылармы ни? Юк. Башта әткәй тора, соңдан гына әнкәй торып самавыр куя. Менә шулай балашага стилендереп, балашаганы күңеле күреп тик йөрим мин буш вакытта.
Балашыға дегеннен менә бер вакыт Минзәлә районында бер сәхнәгә сикереп 5нче класс малай менде дә: "Салават абый, мин сезнең кызыклар язганыгызны, кызыклар сөйләгәнегезне беләм, ләкин безнең өйдәге кызыкка җитми инде" ди. Ни өчен мин әйтәм? Менә мин әти белән әнинең кыланганнарын һәр вакыт үземнең көндәлегемә язып барам ди. Зинахар шул көндәлегемне минем Казан малайларына укып ишеттер әле. Бәлки минем сымак семьяда үскән малайлар анда да бардыр дип үзенең көндәлеген биреп җибәрде. Менә шул көндәлекне хәзер сезгә укып ишеттерәм. Беренче сентябрь. Быел безнең мәктәптә әрмәннәрнең бригадный, аретный, кооперативный, халтурный, хозрасчетный бригадасы ремонт ясады. Шуңа күрә түшәмнәрдән су ага. Без хәзер мәктәпкә бидрәләр һәм таслар күтәреп йөрибез. Кайсы бер малайлар тасларын парты өстенә куеп утыралар, ә мин гел башка киеп утырам. Чөнки олай рәхәт. Башта кыры кала, укытучыны да күрмисең. Патхалим Мәхмүд малайы гел ванны күтәреп килә. Чөнки аның әтисе прораб. Минем әти зав склад. Кичә әтием дөнья хәлен белеп булмый дип, складтагы бөтен дефицит товарларны үзебезнең дачага ташып бетте. Төнләп пожар чыгып, складта янып китте. 3 сентябрь. Әтиләр бүген кунак чакырды. Дәвәтием кунаклар белән бераз бергә сыйланып утырганнан соң үзенең сугыштагы батырлыкларын сөйли башлады. Бер вакыт дәвәтием окопта оборонасын тотып ята икән. Шул вакытта оборонасын тотып яткан вакытта бер немец бомбардировщигы килеп чыгып, дәвәтине бомбардировать итә башлаган. Шуннан дәвәтием тиз генә сапер көрәгенең кыска сабын алып ташлап, озон сапка саплаганда теге бомбардировщикны бәреп тә төшергән. Шуннан бер вакыт дәвәтием үзебезнең ак тырнак исемле эт белән Берлин урамыннан китеп бара икән. Безнең ак тырнак исемле этебез бар иде. Ул Казанның 27 номерлы Старовайындагы второйны ашап, отравиться итеп үлде мескен. Ана шул ак тырнак исемле эт белән Берлин урамыннан китеп бара икән, каршысына бер немец офицеры килеп чыккан. Дәвәтием "Хәй гитлер" дигән сүзне онытканда хәлләр ничек дип әйткән. Тегесе Аллага шөкер дип әйткән дә узганда киткән. Дәвәтием артына борылып караса, тәгене таныган. Ул безнең күрше авылдан Өке Фәйзулла икән. Ул да разведкага барган булган. Тагын бер-ике рюмка эстәгәч, дәвәтием үзенең Пугачев восстаниесендә Наполеонга каршы сугышканын сөйләде. Шуннан соң Салават Юлаев белән Мамадышның общий мунчасында арка ышкышканнарын сөйләде. Шуннан Степан Разин бүләк иткән кылышын сөйрәп чыгарды да "Даешь! Сахар 5 талон!" диеп бөтен өйне шапкылап җыри башлаган иде. Тегене әти белән әни бәйләп ташладылар. Авызына үзенең каткан носкын тагып. 15 сентябрь. Бүген безгә бозау зурлык эт ияртеп, АБХСС сыердан килеп кирделәр. Күрше безне самагын куа дип жалават иткән, уятсыз. Как будто үзе кумый, уятсыз. Тегеләр безнең аппаратны изләп тапмагач, мөгаен менә шулдыр дип безнең иске пылесосны күтәреп чыгып киттеләр. Утырттык тегеләрне төп башларына, без хәзер яңа пылесос белән куабыз. 18 сентябрь. Без быел дәвәтигә бер штук кәләш алып бирдек. Балтыр 2 штук алган идек. Туйда әтием кияү егет, әнием следовательница булдылар. Дәвәтиемнең каршыгы өстенә ак күлмәк, башына фата кисә дә, аягындагы киез фатасын салып тормады. Потому что тегенең ырма тиз икән. Колакка да каты булып чыкты. Горько кычкырганны бөтенләй белән генә ишетмей. Үзенең карлыгып беткән, Высоцкийга акшаган тавышы белән җидегән шишмәне җырлап тик утырган була. Күрше гыйлмәттән карта күз кыса. Бер күзе. Анысы да пыяла. Зуррак итеп аш тисе шап итеп
tire düşe, şap itip tire düşe diye üzüm sarap oturdum. Rümbasındaki orakağa jide kabat düşürüp, jide kabat çay katıp kiydi. Toyda devatilerge 3000 so'm akşa bilen dvuh misli kalaska birdiler. Devati mekte akşası kerakmas edi. Nu kalaskası şap bulgandı. Şişe taşırgadı. Toydan soň äti bile äni bigirek katı iserip bigirek katı suğuştular. Äti äniga şuşqady. Äni ätiga işakdy. Mine min hazır özümniň kim ekenini bilmem. Hürmetli dostlar, siz köpleriniz atrap oturasızdır indi. Koyan kirip çıktı iken Tataristan'a bu başvurt dedi. Hadi tanıştırıp gidem, tanıştırıp işe bulduralmayım dostlar. Mine yazmışım 89 yılının azağında Tataristan'a getirip uğraştırgançı. Hem garbucu dostum Şafakat Salihov bilen tanıştırgançı mine biz bu yigit bilen 77 yıldan başlap birge okup, tırmışta hem sahnede birge utlar, sular keşken idik. Bütün nerse bizde ortak idi, hatınlardan başka. Mine bu yılda bir defada sağınğanğa hem yaratqanğa köre biz ana yanıdan da özümüzün kollektivga şakırtıp aldık. Dostlar sizi selamli, SSR Kulturatlishnik Alfred Yakşinberdov. Hürmetli dostlar, siz bugün özü şerikli, Moңғол tavuşunda özünüz için tanış hem tanış bulmagan jırlar tınlarsız. Mine hazır bizim takdim etemiz Rim Hasanov muzikası Мәңгілік Мәхәббәт. Мәңгілік мұхаббәт әсейді күлдерді Жылдарға әйтілген Вақайдың күлдері
Уңғына алмайбын көңілдің ақтығын үдердің сақтығын шуны өкініш уңғына алмайбын көңілдің ақтығын үдердің сақтығын үдердің сақтығын Еңір болмай ялғыш ұлғылы кәттәлі тұрмыш көпірлері өтәті барады тұрмыш юлдарында янында өндәрі әсәйдің көздері батайдың көздері тұрмыш юлдарында yanında gülderi, eseydi gülderi, bataydı gülderi, bataydı gülderi. Baydaklar taşlar, ödümde yanmışlar. Partaydı başımı ülkede yanmışlar. Her vakit kadride haklarımın gülderi, eseydi gülderi, bataydı gülderi. Her vakit kadride haklarımın gülderi, eseydi gülderi. Bataydım güllere, eseydim güllere, bataydım güllere, eseydim güllere. Продуктор Ахадрахидagi чыгарылга хәвәткәр композитор Роберт Тимербаев язган Зәңгәр күздәр. Зәңгәр күздәр, зәңгәр күздәр, зәңгәр күздәр нишләде? Күңелдә күздәргә кара, нишләдем мин нишләдем? Yüreğimde dilgine, güzelim dil vergine, yüreğimde dilgine, yüreğimde dilgine, güzelim dil vergine, yüreğimde dilgine. Baylı tünde, yine görüp uyana, din bulmağa şartlarında, uylana min uylana, yüreğimde dilgine, güzelim dil vergine, yüreğimde dilgine, yüreğimde dilgine, güzelim dil vergine, yüreğimde dilgine, yüreğimde dilgine, yüreğimde dilgine. Kıdılıp gitken başlarında parağatay güdderim, kıdılıp gitken başlarında parağatay güdderim, yüreğimde ilkindire diyem diyen güdderim, yüreğimde ilkindire diyem diyen güdderim, vay vay erkeğim diyem diyen güdderim, vay vay erkeğim diyem diyen güdderim.
Baksalarga kıyaş düşer, kızları falan düşer. Baksalarga kıyaş düşer, kızları falan düşer. Olma kuvvet kıygenlerim kündey demek düşer. Olma kuvvet kıygenlerim kündey demek düşer. Pay pay yengeyim, kündey demek düşer. Pay pay yengeyim, kündey demek düşer. Dibile sesim, irtenlikten gitlerge. Dibile sesim, irtenlikten gitlerge. Rahmet durmuş gitlerge, sırtuğan gelitlerge. Rahmet durmuş gitlerge, sırtuğan gelitlerge. Pay pay yengeyim, tuğan gelitlerge. Pay pay yengeyim, tuğan gelitlerge. Rahmet durmuş gitlerge, sırtuğan gelitlerge. Rahmet durmuş gitlerge, sırtuğan gelitlerge. Pay pay yengeyim, tuğan gelitlerge. Pay pay yengeyim, tuğan gelitlerge. Atrет Yakşimbetov. Ne bulaydı dünyada? Eğer de şer bulmasa, kişilerinin kübülünde gel yangırap tırmasa, kum sahrasının tübünden kazık su algan kebek ağır izi kişi jırını yıldızga tiklep menet. Hürmetli dostlar, hazır sizge tanış bulmagan tağın bir yaş tavuştaqlı bitemiz. Tırmışta hem sahnede u kolum Leysen Fathüddinova. Soңғы вакытта ижад еткән җырларның берсе «Күзләремә кара» дигән җыр ишеттегез. Хәзер җырланачак җыр Нур Даутов музыкасы «Хыялым ак кошым».
Zöhrağınlığı dileşiğine Robert Demirbaev muzikası. Kakuk. Anlamaganlar için kuke. Нәрсе саныйсың, туғдамы юрыйсың бек билар. Әйтерсің безіп қоясың, алдымалы рилар. Сонаман келіп санамалы сәттерін, қылайда жүрегім янып, білмеймін себептерін. Сонаман келіп санамалы сәттерін, қылайда жүрегім янып, білмеймін себептерін.
Садыкова музыкасы, Әнүәр Зарипов сүзләре, әйтергә микән, әйтмәскә микән? Rahmat. Sen dostum başını batma. Eytirge miken, yok miken. Misega özüm eytirmen, kasırt bitkaşta. Asena koytkaş. Hadir narsa jırlaysız, özügüz qararsız. Senin kara kaşların, senin kara gözlerin, senin yağmurlu sözlerin, yana senin yüzlerin. Senin kara kaşların, senin kara gözlerin, senin yağmurlu sözlerin, yana senin yüzlerin. Ben seni yaratam, yaratam, yaratam. Ben seni vardır, özüme vartam. Ben seni yaratam, yaratam, yaratam. Ben seni vardır, özüme Sandılaşır kursaydı yola üzülgenlerin bir kim bilmeyi uzağında niye üzülgenlerin Sandılaşır kursaydı yola üzülgenlerin bir kim bilmeyi uzağında niye üzülgenlerin Ben seni yaratam, yaratam, yaratam Ben seni vardır özüme vartam Ben seni yaratam,
хатынны сырып алганнар. Теге берекей башкортны әйтәм. Үз башыма шакырып китердем бугай Уфадан башлап. Булай хатынны нык тотамдар. Казанда гына булай әтәчле икән бу, өйдә ничек икән дип уйламагыз. Менә өйдә дә шулай нык тотам. Менә эштән кайтып та битәм, хатын бәрәңге пешер дип бер генә әйтеп куям. Ялт пешереп кенә куя. Мин просто базга төшеп, бәрәңгене алып менеп, явып, әршеп, кастрюльга салып, газга утыртып, кабызып кына куям. Калганын весь үзе эшләп бетерә. Менә шулай дуслар, мәхәббәт, яратам дигән булып, ирләрне әйтәм әле. Шушындый көнгә калып биттек инде дуслар. Карагыз әле, алай-булай сезнең арагызда менә минем сымак хатынын үлле язып, яратучы бер ир юкмы? Булса басыгыз әле, пожалуйста. Аллага шөкер, юк икән. Юкса мин күргәнне күреп, мин ишеткәнне ишетеп, йөрерсез адәм көлдереп. Әнә мин бер көн хатынны яратам дип аптыраганнан консультацияга чаклы барып җиттем. Женский. Хатын әйтә картым, зинһар өчен минем өчен консультацияга барып, шират кына алып тора әле. Мин хәзер парикмахерскийша үзем барып җитермен ди. Нишлисең, яраткач. Бардым, алдым ширатты. 46-нчы булып. 20-30 минут эчендә минем арттан тагын 30-40 хатын тезелеп китте. 2 сәгать ярым дигәндә минем шират килеп җитте. Хатын килеп җитмәде. Артага 47-48 номерлы хатыннар миңа кычкыра башладылар. Эй, мужик! Син кырсаң кыр, кырмасаң ширатыңны уздыр диләр. Син кая ширатны уздырсаң, тагын 2 сәгатьтән артык торырга кирәк. Сез хатыннар миңа кычкырмагыз, мин әйтәм. Мин монда үз теләгем белән килмәгән. Мин әйтәм, монда хатын белән килдем. Хатын мин әйтәм, әлегә үзе сарык. Парикмахерскийда мин әйтәм. Менә үзе килгәч, үзе белән сөйләшерсез. Бик катыгына сөйли башлаган иде, малай 47-нчы номерлы хатын ишекне аягы белән тибеп ачты да, 49-нчы номерлы хатын мине үтеп киретеп җибәрде. Мин теге кабинетның эчке ягына кирип бастым да шакылдата башладым. Ашыгыз, әле ашыгыз, мин әйтәм, хәзер минем хатын килә. Тегеннән врач апаның тавышы ишетелә. Граждан кү! Шауламагыз шишенегез ди. Ул врач дигәнем, колакка каты булып чыкты. Күзгә аннан да катырак икән. Гафу итегез, мин әйтәм, врач апа, сез бит мин әйтәм, шаккына дөрес аңламыйсыз бугай. Бу бит мин әйтәм, не бит әле? Бу бит мин әйтәм, мин түгел. Юк, бу мин әйтәм, мин түгел. Мин бит мин әйтәм, монда ни карышык белән килдем. Дөрес, монда бары да кырсак белән киләде. Шишенегездә каршыма килеп басыгыз ди. Ярый, мин әйтәм, бәлки мин шишенеп биткәнче хатын үзе дә килеп җитер. Билгә тиклем шишендем дә каршысына барып бастым. Врач миңа күтәрелеп тә карамый, языпмы яза, языпмы яза, мине капшый да яза. Белмим, миннән сорашмый, нәрсә язадыр ул. Миңа карамыйча бер 5-6 минут шул язышканнан соң, врач башын күтәрмичә генә, сеңелем, сезнең түшкләрегез бик кечкенә. Ирегезгә әйтегез, массаж ясасын ди. Менә бит, хатын белән ничә ел торабыз, ничә балабыз бар. Әле мин хатынга шундый массаж кирәген белмәгәнмен икән. Уйлап куйдым инде, эштән генә булса да, ярый, мин әйтәм, менә бу кабинеттан исән-сау гына чыксам, кайткач та ясармын. Шулай дип врач белән бер-беребезгә карашмыйча тагын 15-20 минут язышканнан соң, врач миңа башын күтәрмичә генә, сеңелем, бөтенләй белән генә шишенегездә менә монда менеп утырыгыз ди. Бәлки хатыным инде хәзер килеп җитер дигән өмет белән мин менеп утырдым. Ой, неудобно!
икән анда прямо. Утырам шулай. Менә болай өстән астка карап. Теге аста языпмы яза, миңа таба әйләнеп тә карамый. Шулай дип бер-беребезгә карашмыйча тагын 20-30 минут язышканнан соң, врач язуыннан туктап, күзлеген салып, лупасын алып, миңа таба башын борып, күтәрелеп карап бетеүе булды, без память алып китеүе булды. Белмим. Нәрсә охшамагандыр. Кашпировскийныкын 6 кабат, Фарис Галлябовныкын 60 кабат, сыянысларын бер рәттән караганнан соң, мына бу 2 ботымада бик куе булып жыл үскән иде. Әнә шуңардан курыкты бугай. Шулай итеп, мин утырам, теге ята. Тагын берничә минут вакыт узды. Туктале, мин әйтәм, батырга уйламый бугай. Булмаса үзем төшим әле. Шулай дип тегеннән сикереп төшүем булды, авып китүем булды. Ул 2 аяк кайымда бөтенләй белән генә уйган икән. Ярый, мин әйтәм, карап торып кеше үтереп булмас, ярдәм итим булмаса. Шул аяксыз килеш шуышып кына булса да өстәл янына чаклы барып җиттем дә, үрелеп кенә өстәл өстендәге теге тимер приборлар тыгып куелган банкадагы суны эләктереп тегеңә эчерттем дә, тәрәзәне аяк белән генә тибеп ачып чыгып качтым. Өйгә кайткач, хатын белән үпкәләшеп, бер атнага якын сөйләшмәдек. Мин хатынга әйтәсе сүземне улы кызыма записка язып бирдем дә, ул миңа уртанчы кызыма ответ бирде. Менә шулай берничә көн сөйләшкәннән соң, мине военкоматка чакыртып повестка җибәргәннәр. Сезгә иртәнге сагат 7-дә военкоматта булырга диелгән. Хатынга эндәшсәм инде, мин әйтәм, уятырга кушып. Yok, endəşmim min eytəm. Bulay da hər vaqt üpkərəşkən, aşılanışqan sayını gel, min sözünü birinci başlayım. Mənə bu yolu üzü qayıptı, min eytəm. Üzü başlap endəşmim. Yazdım zapiska, irtəngi sağa 7-də uyatır sağalı, deyip yazıb qaldırdım da kirib yatıb yokladım. İrtən bağlar tavuşuna uyanıb gitsəm, saat 11 tulğan. Sikirib тұрып üstəlinə qarasam, yaz uyatı attar, saat 7 tuldu. Deyip yazıb qoyğan. Mənə bit, xatın qızdığa əndəşsən də yaramay, əndəşməsən də yaramay ikən, üstəvünə zakon, əlgota üstünə əlgota xatın qızğağına. Mənə əli Kama zavutundan, bizim Şalı şəhərindən bir türküm irlər sesiyə barğan vaqtda yazğanlar deyələ. Ni üçün biz irlərgə bir zakonlar həm əlgotalar çıxarılmı deyib. Bratlar, şatlandıran bir nişəgizni, şıqqan deyib bizдің üçün bir yanı zakon. Bu zakonda bulay deb etilgəndi. Qaysı irinin 5 balası var, şol 50 yaşdan pensiyaga çığa deyib. Mənə benim bir tanış mujigim var, bir yurtda yaşayırız. Tegi mujikka 49 yaş, 4 kene balası var. Tegi zakonu tabıp okuğanda qaytıb xatınına ömürü boyuna saklap yürütken birden bir işlerin açıp taşlanan bit, aşağı olsun. Qaralı xatın, aytsam aytayım indi malay, sen zinaharımın aşulanma. Benim şitte bir balam var bit, alıp qaytayım indi şunu deb aytadi. Xatın kurasının bik köpni көргән akıllı xatın bunlarını qartım, 2 de oylama alıp qayt. Hazır pensiya 200 so'm. Sen barabir 100 so'm başla verirsin, alıp qayt degan. Tege mujik şuna şatlanıp, Şalıdan Qazanğa özünün Volgası bilen tege malay alıp qaytıp uyuna kelip kirse, uyda xatını bir öz oturadi. Bey xatın sen ne işlat ne bir öz oturasın, qoya balalar degeç. Qoya bolsan, ataları kelip alıp ketip bitti deb aytadi. Mana bilmem bratlar, dalşı nechik yaşarga?
күзірі жырларында обите сізді яратып өгірген жыршығыз Альфред Якшимбетов. Құштар қайралмай кеске тарлықта көңілі ойық теңдеуқта жүрегімді яндырма көңілімді қызлатма аңдырма гүлдерімді ілбірдей ұлға жүрегімді яндырма көңілімді қызлатма аңдырма гүлдерімді ілбірдей ұлға Ялғып үйреймін, ялғып кезде иттен sıkmayın кезде Yüreğimді yandırma, көңілімді қызлатма Аңдырма гүлдерімді ілбірдей ұлға Yüreğimді yandırma көңілімді қызлатма аңдырма гүлдерімді ілбірдей ұлға аңдырма гүлдерімді ілбірдей ұлға Бик рахмат доктор. Хәзер һезнең игътибарыгызга Азат Сәлимбариев дигән хәвәткәр композиторның тагын да бер йыры «Әйтмә һин, авыр һүз». Бер касан әйтмә һин, авыр һүз Кытта ғүмірді Һин минең ғүмірлік юлдашым Һин сәскә йондыдым һөйгән йәр Әйтмә һин, ауыр һүз, әйтмә һин Йөрәк бит былай да яралы Йырларны шаулатып, йырлатып Гөрләтеп яшәйтә барады Әйтмә һин, ауыр һүз, әйтмә һин Йөрәк бит былай да яралы Йырларны шаулатып, йырлатып Гөрләтеп яшәйтә барады Ауыр минуттар булһалар Тап миңә шул вакыт йылы Ауыр һүз әйтәһең килһәләр Әйтмә һин, һөйөклем, әйтмә түз Әйтмә һин, ауыр һүз, әйтмә һин Йөрәк бит былай да яралы Йырларны шаулатып, йырлатып Гөрләтеп яшәйтә барады Әйтмә һин, ауыр һүз, әйтмә һин Йөрәк бит былай да яралы Йырларны шаулатып, йырлатып Гөрләтеп яшәйтә барады Иртәһен кисендә миңә һин Кызганма караштыр йылын Шул сакта һөйөклем, кадерле Йөрәгем менән һин кал ярым Әйтмә һин, ауыр һүз, әйтмә һин Йөрәк бит былай да яралы Йырларны шаулатып, йырлатып
gürletip yaşayıp barayım. Etmeyin ağırhud etmeyin, yürek bit bulayda yaralı. Yırlardı şavlatıp yırlatıp, gürletip yaşayıp barayım. Etmeyin ağırhud etmeyin, etmeyin kıyıklım etmeyin, etmeyin ağırhud etmeyin. Kadir dostlar, Akadir sizin için özünün jırlarını devam ete. Sizin yaratkan jırşığız 90-cı yılda Tatarstan jırşılar arasında en popüler jırşı ismini yalagan yaş talantlı jırşımız Salavat Fatxetdinov. Yazılar şeyler yanılır, hünnere
Minil işin bulutun manda Palatırğanı kışını Şıp bulup kazdana Şakır mekekut bulup Yoldaş bulam yolun ağına Ağın ağına bulup Yazılar şeyler yemlevde Tünlere zamı taşını Benim işin bulup imanda Ağlatırğanı kışını Yazılar şeyler yemlevde Tünlere zamı taşını Benim işin bulup imanda Ağlatırğanı kışını Suunda duman tepide Atlarga altanı bağlar Şimdi kişkine güne kanda Sandıgaş bulup bana Yazılar şeyler yenilevde Dünlere zanıp taşının Benim işin bulup inimimde Ağlatırğanı kışını Yazılar şeyler yenilevde Dünlere zanıp taşının Benim işin bulup inimimde Ağlatırğanı kışını Benim işin bulup inimimde Ağlatırğanı kışını Çok rahmet dostlar, çok rahmet. Mine bu jırni siz bilmeysizdir dep qo'rqmay aytaman. Bu jir hali yangi jir, bu jirni yozgan kompozitor Salavat Fathitdinov deb o'ylamag'iz. Salavat Nizomiddinov degan buyuk populyar kompozitor var Boshqirdistonda, bu ana jiri bo'ldi. Mine biz hali sizga o'zimizning va'da etgan jirimizni eshittiramiz. Ilgiz Zakirovning yangi stildagi yangi jiri. Ilgizning ijro yozuv stilin, manierasini do'stlar ko'plarimiz bilasizdir. Endi u ko'proq to'g'an yo'q. Hem mehabbet turunda yazılar. Mine bu yangi jırda mehabbet turunda elbette. Mine nechikdir, mine mısıttık, mine ikinci türlü mehabbet turunda yazılgan şu. Songa kalgan mehabbet turunda. Dostlar, biz bu jırını bik tilep hem tırışı başarır edik. Zalda oturuşu, olarak yaştagi. Yaşlıkları ekrin gine ütüp barsa da, şulayda mehabbetke şanıp, hem mehabbetke tabınıp yaşayışlar için. Bu jırını dostumuz İlgiz Zakirov yoqqaş şairi Robert Mengnu'nun şiirini yazgan. Sondur şol indi. Dilmerip tükken yaşlıklar ükken Unutmansındır sinine kükken Unutmansındır sağdır şu sağdır Yazmışlar şurada Yalğışlar şular unutmansındır Sığdır şu sağdır yazmışlar şular
Yalğışlar şudur, uyalamay sanadır. Sağdır şu sağdır, yazmışlar şudur. Yalğışlar şudur. Yazmışlar şudur, yazmışlar şudur. Sağınmayı sanadır, sağdır şu sağdır. Yazmışlar şudur, yazmışlar şudur. Yazmışlar şudur. Zor rahmat dostlar. Zor rahmat. Mana bu jarimiz sizin için şapqına bir lirik şigini buldu indi. Hozir biz sizga o'zimizning eng yaratgan jarlarimizning birisini taqdim etamiz. Bu jarimiz bizning 90-yil natijasi bo'yicha Tataristondagi eng populyar jar deb topilgach, biz muzikant do'stlar bilan bitta qattiq shodlandik shulaymi yigitlar. Mana bugunda bitta tilab ham tirishib sizga bu jarni eshittiramiz. Bu jarni yozgan kompozitor Almat shahrining Hövskar kompozitori. Bugungi kunda aytira kerak populyar kompozitor deb bizning bek yoqqan ijod do'stimiz Reis og'a Nag'imov. Bu jarning so'zlarini yozgan mening uchun bigrakda qadrli bu jar. Bu jarning so'zlarini yozgan mening yoqdoshim, avldoshim, marhuma shoira Sajida opa Süleymanova. Ursal tavda. Yanlarına pay kıyılğa, yeşillendi kimi yalan. Ursal tavda tut sırtıman, elle şumamıllaman. Uttavaylar kütedeyler, sularında yığalmin. Hey, ursal tavda parlar yavgan, barranında tüz almin. Uttavaylar kütedeyler, sularında yığalmin. Hey, ursal tavda parlar yavgan, barranında tüz almin. Yaşlık yaşınları küydürse, yaşın yaşına pişilan. Ursal tavda para vurman, kersen şıganıman sığman. Uttavaylar kütedeyler, sularında yığalmin. Hey, ursal tavda parlar yavgan, barrandı tuz almin. Uttavaylar kütedeyler, sularında yığalmin. Hey,
Ursaltoğa parlar yağan Barraminde tuzalımı Gözler kirli, kösüler türlü Altın dizek ayığına Ursaltoğunu sarı sargan Eller şuna bayıldıran Uddavaylar kütezeyler Sularında yüz almayayım Hey! Ursaltoğa parlar yağan Paraminde göz almayayım Uddavaylar kütezeyler Sularında yüz almayayım Hey! Ursaltoğa parlar yağan Paraminde göz almayayım Ursaltoğa parlar yağan Paraminde göz almayayım Paraminde göz almayayım Paraminde göz almayayım Zor rahmet. Şeşeklerinin birisinden birisi zorları mine başladı. Yakışığa bulsun. Zor rahmet dostlar. Mine dostlar iş bana gitkeş. Hazır sizge reis ağanın tağın bir jerini işittirimiz. Bu yarım şayarı jır. Bu yaڭa jır. Kozan şehrinde birinci tapkır başkara adebiyatında ders bulur. Bu jırını reis ağa Ahat Niğmattül'ün şiirini yazgan. Üzdürüp bir qaradın da degen. Üzdürüp bir qaradın da yandırdın yüreğimni. Üzdürüp bir qaradın da yandırdın yüreğimni. Hazır bilmem qayda basıp işlep yürgenimni. Hazır bilmem qayda basıp işlep yürgenimni. Uşnu alıp utbağızın suunda silersen mi? Uşnu alıp utbağızın suunda silersen mi? Su sikmesen bilesin mi? Köyünüp gidersin mi? Su sikmesen bilesin mi? Köyünüp gidersin mi? Sizimin tübenge düşkende Ürlerge birgenimle Sizimin tübenge düşkende Ürlerge birgenimle Belmimlerse bilgenimle Kurminli kurgenimle Belmimlerse bilgenimle Kurminli kurgenimle Uçaşıp mindap varastan Hissemine silersin mi? Uçaşıp mindap varastan Hissemine silersin mi? Bir yanıqlarda yansan Uzun son tüdersin mi? Bir yanıqlarda yansan Uzun son tüdersin mi? Bir yanıqlarda yansan Uzun son tüdersin mi? Uzun son tüdersin mi? Uzun son tüdersin mi? Zor rahmat dostlar. Mene hazır sizge eski programmadan birinchi ajr taqdim etamiz dostlar. Xatiringizda bo'lsa, biz birinchi programmada, birinchi konsertda Shafaqa do'stim bilan bu yerda mana bu qora bayan bilan ajrlagan edik. Mana bugun kelib mana bu qizil bayan qo'shildi. Garmishisi bilan birga. Hamdaki mana bu yapon taqtasına qo'shilib jirlab qararmiz. Bu yerni yozgan kompozitor Boshqirdistonning Havsar kompozitori, bir populyar kompozitor Venera Muhammadiyev bu yerning so'zlarini da, muzikasini da o'zi yozgan. Mana mening o'ylovimcha, bu yerni ol
үпкәшел хатыннарны ярым шаяру һәм ярым кисәтү белән язган булса кирәк. Аңлай инде дигән. Күңелкәем канатланды, сине тәү күргән чакта. Әле яна йөрәккәем, уйласам синең хакта. Юкта үпкәләргә булып, ятарга китәсең бит. Алла мине үзеңне дә бәхетсез итәсең бит. Юкта үпкәләргә булып, ятарга китәсең бит. Алла мине үзеңне дә бәхетсез итәсең бит. Unut isen aralarını işi güzel iken ayağıma bağdağına işi güzel iken yufta üpkene kapılıp yatlarga gidesen bit. Valla minne üzügne de bäxtsiz itesen bit. Yufta üpkene kapılıp yatlarga gidesen bit. Allah minne üzügne de bäxtsiz itesen bit. Hatırlasan yaşlığını, gözlerine yaş dolar. Eskide bir ülkelersen ömür uzun bular. Yufta üpkene kapılıp yatlarga gidesen bit. Allah minne özüne de bäxtsiz itesen bit. Yufta üpkene kapılıp yatlarga gidesen bit. Allah minne özüne de bäxtsiz itesen bit. Allah minne özüne de bäxtsiz itesen bit. Bäxtsiz itesen bit. Yatlarga gidesen bit. Rahmat dostlar. Hali sizga tag'in bajarishtiramiz. Bizni bu jarimiz. Mana men shuni söylep turam, mening ortdan shuni söylep turalar. Endi ağır turmuş başlandı. Dostlar, sizga taqdim etgan so'zlarning turida aytasiz so'z shundan iborat. Biz bu yerni jırlağından so'ng bizga boy deb aytdilar. Balaqalarim bu yerni siz chiqib chaqardingiz. Siz ani jırlağınızı deb aytdilar. Chiqib chaqardingiz degenden bu yer qachondir 60-chi, 65-chi, 68-chi yillarda büyük popüler jır bo'lgan ekan. Mana zalda o'tiruvchi yoshliklari shu yillarga turib kelgan o'g'roq yoshdagi opalar ham abziylarni sizning uchun jırlaymiz. Belki qaybalaringizning yoshligi esga tushib ketar. Belki qaybalaringizga dard kirib ketar. O'zingiz qarorsiz qilganishik shulay. Bu yerda do'stlar Sarafa Sadiqova Ahmad Yerikay so'zlarini yozgan bek ko'rasim keladigan. Qilsam kimsan uylarimda yurgan, to'g'ila tushlarima kirasing, bek sog'indim yurgan ishimikan, bek ko'rasib kela ko'rasan, bek sog'indim yurgan ishimikan, bek
kurasın kile kurasın. Elle yok kişiler elle uzun, Bağışağı ömürler jimresin, Küte küte kolbe ike kuzen, kurasın kile kurasın. Küte küte kolbe ike kuzen, kurasın kile kurasın. Almastırmış hatta yazgan küzler, almastırmayız yine burasın. Birbirini yürekini işi güzel, kurasın kile kurasın. Birbirini yürekini işi güzel, kurasın kile kurasın. Kurasın kile kurasın, bir sağımda bir gelmiş bimiken, kurasın kile kurasın. Zor rahmet dostlar, pek zor rahmet. Mene konsertning eng ko'ngilli, eng qiziq, eng kutib olgan yerine kirib jetdik, ozag'ina. Hurmatli do'stlar, mana bugungi konsert programmasida bitta tirishib sizning ko'ngillarıngizni oshirga tirishgan artistlar bilan tanishtirayman. Balki qaybirlaringizga keragi shi'ir. Stendinadir kompyuterda jirchimiz Laysan Fathudinov. Mana bu kishini prямо Mana bu Qorabayonda o'ynayuvchisi, muzikantimiz, muzikal videochimiz, do'stimiz, tub garmonchimiz Shafaqat Soliqov. Mana bu Qizilbayonda o'ynayuvchisi Boshqirdistondan keldi. Bilmayman kim boshına kelgandir. Do'stim Alfred Yakshinbekov. Sarılayamın sağışlardan sağat sayın sağına, Dinle selam eytirgedip akışmanla bağına, Sandı başları yedip sayrımın sağışlarını, Kasımları yanına kırma akışlarını, Sandı başları yedip sayrımın sağışlarını, Kasımları yanına kırma akışlarını. Akışlar süsse danalarsa eksinde vanlayken, Akışlar terede baksa vaş terede gıdıyırken, Sandı başları yürüp sayrık benim sağışlarını, Hakkın nereye yanına kırma akışlarını, Sandı başları yürüp sayrık benim sağışlarını, Hakkın nereye yanına kırma akışlarını. Eltirgegen kıymıştır sindeştiyesin bilen, Siyumni yazıp ciber akmış kanatı bilen, Sandı başları yürüp sayrımın sağışlarını, Kapsın nereye yanına kırma akmışlarını, Sandı başları yürüp sayrımın sağışlarını, Kapsın nereye yanına kırma akmışlarını. Hürmetli dostlar,
sizge takdim etken yol konsertleri şunun bilen tamam. İhtibarınız, alkışlarınız, yaşkarınız için şan koyulan dur rahmet. Dilertin şarışınlar teklem sağ olunuz. Hey hey, sandıklaşarıp sayrık soğuşlarını, basınları yanımda kırma akışlarını. Sandıklaşarıp sayrık soğuşlarını, basınları yanımda kırma akışlarını. Kırma akışlarını.